ntomanyete we are giving you guys time mwe bange buya this year mwe bange buya next year natukoja kakobori na nabori governor the other day kaligere nikanyore budget ya ino mwa eti ba MC morago tiyange kwanera mugaiti budget supplementary chipara mukabeka chipara busi kerase mukatika bugiranga mukabeka bugiranga asimu wabega toka muticho chipara busirinye chipara tabakaga abantu bari kweta gutiga ali siweji mugachirusiyo mubege tyo bantu bari kweta na net yaino otimoino bantu bari kweta mugatiga akima na abateri budget yende next mutabege tiki abagiranga akima ima rasma mocho morore to ko batera motiya basoli keita ebinde byo kuchezera abagiranga my friend ko turikere ni mwa ranga etole injira gete iga motige bose barabara aya yabege ayemo na chira point yeyo egente kinaro je supplementary aba MC mu akorete muhaiti hani mukalika nkaligere mukabeka bonchari chipara kere wot mukabeka bobasi yaro ko bagamba nakuwo mu ataketamanya mukabobekera baka muayeriye kogere buchi muayera mukabobekera mukamakobeka kirasi bogirango mubegete mukabeka muticho bogirange mubegete muticho chipara ibere chiyoka naye mheshimiwa Jim Kenyani ebintu bune bitogo ikaranza bunga aliko nya kotoki gava nga your excellency my friend ega asio chole ne tari kotoki gava no wakora magendero wase bora tabaka we Buyane wase bobene. Yo aye governor e county mwesi to basigete. Ntagete kra mo ikaranza. Aba MC nane ko batebina masikari yawo tenga no ko chaya. Aba to ba mi to ko Rwanda. My friends, aiganika njoma tega nika tru ko ndeka ngo kwana. Aiganika my friend ga. E kra ko batebia. Aba MC ba mi to. Last time na batebeti bo sipi. Yakona kogenda sega bana oli orengo mwara kogenda gavana chipara cheino chika serikali abayizi babo kira bonse bakatumunka na ira undie mugo chaka yo excellency kwana wake chiko bo saigo otari komo sabapara otari komo sababi mache na anya kwa watere nayo ile ministry nene ya mache bata wote mache kioko batoka ni goya mache ebite bune ebite bune totore ase county ga ase to na inje round ye mbete wazama wapi to wake abanye namugwata mache mwaigure nyakwa banero kwandire kana abate ministry nene okwandire motuye gabana next year ngakibuneye kende nyonzi geche mugirango nyakwa yabote note nayo muntu bwa mache na bantu batabuwa mache akima to gukwana okorugana ndo koruga to batro kitirawote lazima bantu baito bakolegas wosema robi to wale abagirango basikwe chibe ebito ile tari ebito bibya kabetuga moko beka chisi cheika kati mwatigero mwaka luchibeza mwage mwabeka isi die ndase ikaika mwatika mwabeke bitato yure mwatika abagirango baro osoro karo inche bake president ekero akosi kose achire andos nje ko motemite na bonto ngire yo aende mereli egende yichi para nkiange cheti mono kera ngorigire supplementary budget tabaka abagirango my friend lakini boko mboyo nabe gati para chionsi pia national government kora abale mirandimo elia kabiri timba moja ko sama kosa bunali kose bana wame dwali korera abo konye sukari atire